आज आम बनइबा चूना माछर बेसर। देखंतु मुझे किसी चूना माछ नहीं धोईकी रखी एथिरे किसी लुण पकईदवा हलदी गुंड पकईबा जो गोल भाजीदवा मुझे गोटे पैन नहीं किसी तेल पकेबा तेल गरम हो गलानी एथिरे माछ पकईदवा काढ़ीदवा माछ भाजिकी काढ़ी देइछि। एबे प्रस्तुत करिबा चूना माछ बेसर। चलंतु स्टार्ट करिया। सेई कणरे किछि तेल नबा एबे आलू भाजी दबा लुण पकईदवा ए मसला रेडी करदवा रसुण नहीं जीरा पकईदवा सोरिष पकईबा गोटे शुखिला लंका नहीं पकईदवा पियाज पकईदवा एबे को ग्राइंडिंग करदवा मसला रेडी कर देइछि। देखंतु आलू के काढ़ीदवा हो गलानी काढ़ीदवा तेल पकईदवा फुटण पकईदवा पियाज पकईदवा देखिए कंचा लंका देदें एबे टमाटर पकईदवा
କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ପକାଇଦେବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଚୁନା ମାଛର ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚୁନା ମାଛ ବେସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା।